Njemwe kuromba ũteithio bwa mwana wao uria urageretio kigero kia KCPE kuona njara ya ũteithio ya kuonokia kiroto kiawe kia gwita form 1 njaije riuga irinkia muke unetiumba gwikia mwana uju uria uragwatire max 667 secondary na ndini bakuromba antu bawendi bobwega guchumiria gutetheria mwana uju wao ethirwa atikurira nja. Ngiluri mukiri mwana urorerete kirua class kabinana na wata max nkolokia mana 360 na imwana uria buru utuire kuthoma thina ni ontu mwana wina wathe buru kwithirwa atina kuru kumwe kuru kuria tumaira kwa mubira kwa wikiro asibitari na Ngiluri kiroto kiawe kiotwika ndaitari nyume ya kithomu yagaki otwikira buru nao maturene kinya nyume ya ukuluka kerio kieni ontuba washia kainya kawita shukuru sekondari yo kuthoma ndaite kwa ndaitari enda pombo tethia chari bako na tethia ntu bange ayi nding kiromba makarena ndisi ya ikinoti na inyakira ito tetheria pombo ta skuru ndaita skuru kathoma boya Chief kwa ndokta na kulingana na aciari bawe wamona aturi ni ati Ngiluri kiroto kiawe kiokwa mate kwenda kwa buru ikumania washia kainya kanika mwana uyu atashukuru ila yombo mubwele ani ontu mwana atumba wita rwendo ruraja kana kaka kwa karerete class 8 ikaraichiometie muno ikarari na max 367 na ko mwanka thai buru na chereri skuru itarira ya nonto imbaite kinyabio muikia skuru nonto ndina ana bangi secondary ndina mwana form 2 ndina mwana form 3 na kinyafo uende mpinyelekete pio nkaithira ntikuona bia wikia kana ka skuru nonto ikana katita kuraya katikinya kinyande katiumba wita ai mwana ndaone ni achiari na kuru kumwanto na mwana onge na kuru kuma lakini kaina mutethetie agetha thaya ikero kuro plastic na kunya kwingarama so ira bamba puruchira anchumbura na inya bambona kulugeto no kaombeta wembera mwana taita chukuru aina max 367 ndona bono iba ichomete mwana okumenyera boya na riwiromba roikire thirikari antubarabe na kainya na muno murungamiri wekundi kiki antuba mawathe Meru Mike Makarina wamona ngavana wa Meru Kraito Murungi ukumila ati na kuona kiroto kiki Ngiluri kiusoka njirene twankuromba nete okinene ndisi yakinoti akinyura report ino tunatete bya kuria nantu afaindika Kraito Murungi ngavana etura twendete Makarina ngomne disability nkiromba nete okinene bashugulikira kithai mwana o nonto agaita chukuru day school ile wala ilo day school lakini mwana atu mba ita nonto atita nkurukia 100 meters nonto kuro ko ikirwa kwa plastic na itari mwake oginya nto koina ntaka iko chonoka o kawana mwario na okima imwari na akawanjirene so ikwitha koina urto bone nenya achiari bongo betha baika kyo na bakarira sana bona mwana wao ita njirene kankuromba Makarina pio nonto kinyanaria akiwa nenda kwithira kinya wake nda kona antu bake onto disability o twe mura bruna arare murungwa muringithie one bro support mono are rungore awera mwiri kinyawe kenda tukira nwe Kraito Murungi Makarina bira sport nwe baba ile biringanire na zizi ai kinoti bonde biringanire bone bora bautethia mwana o no ntukinyamba tethio rira aithera kenda kinya wita kubuthithio kuruku na thera kenda mbeje nyingi muno Kiripotera Weru TV kumatigania East Mbita wa Kelvin Kimathi.